Taplok bro, apres bash tu siguro na YouTube channel, itu zat mobile repairing. Taplok bro, matas ni kini ka phone kadan ang customer wala nga yung wala ka phone i long la ka kalum tu. Te yung tip si password te yung pelik lang mo dari ba. La penyo biang kidur ke jari e bro kai. Ngong i bala dum password ni la kal password i jinjar ong penyo biang ki bro kai. Stang la da pibu back up ka phone te mo alaban. Ayo. Te hakani video bro no bagan fix problem to ni ka phone te no bam wai aban factory sa di ka phone te hakani ka phone te long long kumno bangin ile aban factory sa di ka phone taplok bro te iko sama yang punyo lo kadur ite jinjar punyo lo gido di berkat te lo berwai data berkat mat imas log ini hibatam ka email na mas login da email malalong iko phone te hakani video ta kumno bangan factory set yang di phone te sampai lagi pilih video tak kumno bangan factory set te sampai lang step by step nang seru pinya lang manele factory set ada pidan hayin tu mah kenceng ibu pas password kelak long em tu la kai video em tu sibun tu baca le kai tu te ada buat data ada modal le bahar dah mi adu ikut ini video nambahkin tips pang ka phone kumno ban apin tip kumno ban pun factory set kada ka phone kada ka Redmi na Redmi ya akan video tak bro mengenai KP sampai lang video sampai mendukut mah tak bro tak nambang nera tak lingkok ini ke phone tak mah tak lingkok ini ke phone tak kapan dia long ban system software ke phone tak aplik ni minta dan di password PM tak lingkok namanya ni power button ban system software ke phone terus fasilitasi system software ke phone ada system di ke phone tinggi nak sekarang bahni orang kerja pasal cara membeli ke phone dah betul ya kadang yang nabis pang dalam phone telepon dalam pang long kami sign ba charge gitu terus ini pesan bateri pi dalam pesan bateri kena pesan bateri dan ni teh hakani video taplok bro kumda ban ninyu ini ko nga ngiron kam nyan power button volume up aju power kena baka phone baru po di cover taton ngambang niar tamen tentu ngor cover bahkan baik data mah jadi kau ngetok ni power button volume up yang sa haju on dalam ke phone pan ini yang sa sob ini on dalam ke phone pan ini pelaju ni power button teman pelaju power button ingin bat sa itu volume up nomor baling habis kamen rumah apa recovery mode ingin bat sa itu volume up adu darum recovery mode tapi bro ini darum recovery mode dah ni kita light di option ni te ni ko ngidon kam tang di baar white data te ngidon kam di baar te men select in ayo di power button men select kodong okay te hang ni pat next step ngidon kam white data white all data te ni ru select ben ayo okay nama ni ngidon kam i option ru ngidon kam tang kali bani kong do te to ngin ai ni power button okay te ni baar pat ngidon hani pat hani baar ngin ai select number bari confirm ba white data select ini ingin ay okay ini ambil power button ni tentu sipang atau sipang tu teknik ini wan ini wan kaban ngin back sedin nama balang kenang long bengin back sedin kenang ba ka phone ban kan po long ban ngin le yang do tu sedang mana teknik ini pelok ni wan men sedang tin kam ribut nama balai ribut kenang ba ka phone bahkan buat baru koi kedatangan ada sedang ka phone kenang ba ka phone kawan temai select biang ni teknik aju biang ni reboot to the system in I select biang ni okay le power button system tingin bagin bu ini sipang kana ba phone kan wal barkan sidang te bro tingin sipang pang tingin ai ba kan standard kana ba seru kan tak mo step te bro te ka phone mentah me ban ni mentah phone tingin ai okay ni skman na ni skman
select next dengan abstraksi ada ban tempoy apa you nak bah barang ya sana next so to next skip biar to next to ni tentu dengan mur accept dan ni HPEP hajka ba long hani jang ladap la phone kala biang ladong sedang kala TikTok tang masulong ba ani ngihap ngelong HPEP ba perman hapo ayu mah po jika ban sign in ka email iya berkat itu oh tang ma wifi kam connect asam connect so wifi ni mentang kama wifi mah nak mah ini connect wifi jala dinjat mah okay the next next ini dan next kenang amlong EP ni kumno ban long kadan mana kadan ka ini malong ka password mana dan password kan man lang hima bas ko kadan sa option sa ko ban sign in ka email kenang ba fin la ban pendan kam ya ka kenang sign in ka email kenang ka phone kan wal berkadan sedang bakan salong ban tekan phone dengan absen spang ni spang pang kadang dulu ni dengan EP ni absen spang pang tak ban ni perlu bro tekelawan ni te non kam copyright dengan don copy ni the next absen spang pang ni sami ni pene teh ni lami password ni te password mesti berapa nama ru lakai kulung log yung lakai kulung tama mesti password teh ni pa nginai ni po ketika ini ke sign in email ni dengan SBP ama tapi ini sign in email ni tinggal ini badang ni teh ni blog ni sign in email along sign in email next but I saw password along phone tapi bro kuno terekam sana tapi please like subscribe. Bisibun.